Titik duit damar mati mulia Siti lunga pasar babi ati semar bandar do re mi sol jeneng dudu geyang Mirip tahu tempe nak rasane Saya hop baleni ketinggalan kok. hop baleni miring-miring sik Mas Bagong Dalan. dibaleni nggih Bagong sing pundi iki apa kono? loro-lorone gandeng sing Bagong rebab dereng siap dibaleni nggih Mas Bagong Nggih. kok miring-miring ya Nggih. Mire kok miring. seneng aku miring kok Oh, mangan telo. alah dia senengane yo miring Ambrucut. siap mirip tahu tempe nak rasane Awas. waktu terang bulan udara bersinar Datanglah sekali di kota Surabaya. lombok ramana sambil duduk datang kabar saya Mas Bagong itu namanya mari rame-rame kita pergi Tanjung Perak panggil satu taksi kita serahlah Taksi. Tanjung Perak Tapi lalu siapa suka boleh ikut boleh ikut. Ya. Pak RT, Bu RT, Pak RW, Bu RW, Bapak Lurah, Bu Lurah. Pak Cahyo ora entuk melu. Lah ngapa ra entuk melu? Ora entuk melu mergone ning omah nakal kok sampean. Lah apa ning omah ngeloni Larso. Ayo, Larso senengane lanang ya, Dek. Ayo. Aja aneh-aneh, aja aneh-aneh. Ya wis takjak wae. Ayo. Oh, wis nang karo Larso to sampean. Lah iya angger jam 12 bengi Larso digugah. Ayo so, golek soto. Oh. Ayo. Bila turu tak ugah. So, tangyo, so. Enggaknya apa, Pak? Lek soto, nggih monggo golek soto. Nyaman-nyaman apa-nyaman. Wis ora jelas. Nggih. Terus ya. Mangga tindak Tanjung Perak, Tanjung Perak. Siapa suka jangan lupa benda ampun Tanjung Perak, tapi waktu terang bulan udara bersinar di kota Surabaya Pak Cahyo itu namanya ayo rame-rame kita pergi Tanjung Perak panggil satu taksi kita serahlah bersama taksi
Mbok cilik. Mbok cilik. Sing lemu. Sing kuru. Ora entuk melu. Lah ngapa ora entuk melu? Kabotan. Wah iya. Sing kuru ora abotan malah. Ya bener kuwi masuk logika iki. Lek kuru biasane malah ngebot-ngeboti ayo. Nek sing lemu malah ora ngebot-ngeboti. Ayo. Paham, Gong? Ora. Ora iki.